Habari leo magazetini. Today in media. Aujourd'hui dans les médias. Uyu munsi mu itangazamakuru. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda. Nongeye kubasuhuza ndabifuriza ibihe byiza ndetse mbaha ikaze muri gahunda y'umunsi mu itangazamakuru ya none ku itariki ya 13 z'ukwa munani kwa 2025 mugiye kugezwaho na Jean de Dieu Kanijabo. Muri aya makuru turagaruka ku rubanza rw'abofisiye ba RDF, RCS n'abasivile bashinjwa muri dosiye ya PRFC ahavuzwemo uwaguye hasi kubera kubura amaraso. Naho kuva mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka hari abantu 50 b'Irusizi bamaze kwemererwa gushyingirwa bataruzuza imyaka 21. Constant Mutamba wabaye minisitiri w'ubutabera wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasabiye igihano cy'imyaka 10 y'imirimo ifite igihugu akamaro. Mu gihugu cy'u Burundi imbonera kuri zikubutse kurwana muri Kongo ziravuga ko zagambaniwe n'ubutegetsi. Mu gihe hikangwa ko intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo igiye gukaza umurego, General Muhoozi Kainerugaba yagaragaje icyo Uganda izakora. Turakigarukaho muri aya makuru. President Emmanuel Macron we yasabye umuryango w'abibumbye kohereza ingabo zo kugarura amahoro muri Gaza. Irani yafunze abarenga 21,000 bakekwaho gukorera ibyaha mu ntambara yayo na Israel. Mu kunoza neza ibyo ukora ucyane ikoranabuhanga mu kigo Infinity Tech Solution twiteguye kubaha ibisubizo byose mukeneye bijyanye n'ikoranabuhanga mu kazi kanyu. Tubakorera systeme za software zitandukanye bitewe n'akazi kanyu. Ibigo by'amashuri, gucunga amakoperative, imishinga y'ubwubatsi, ibigo by'ubucuruzi, imiryango itegamiye kuri leta, POS kuri bar, resto na coffee shop n'andi mazu y'ubucuruzi. Sigaho guhora utaka ibihombo. Egera Infinity Tech Solution igushyirira ibyawe ku murongo. Hamagara kuri 0798 735 385. Nimero ya WhatsApp ni 0785 030 772. Wanasura website yawe ya infinitytech.rw. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo imaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho wabuhereriye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Ikaze muri amakuru arambuye duhere ku rubanza rw'abofisiye ba RDF, RCS n'abasivile bashinjwa muri dosiye ya PRFC. Urukiko rwa gisirikare rwa Nyamirambo kuri uyu wa gatatu rwatangiye kuburanisha abantu 28 barimo abofisiye mu ngabo z'u Rwanda mu rwego rw'igihugu rushinzwe igorora n'abasivile bakekwaho ibyaha bijyanye n'uburyo haguzwe amatike y'indege hakoreshejwe konti ya Minisiteri y'Ingabo binyuranyije n'amategeko. Ibi byaha bifitanye isano n'urugendo APRFC yagiriye mu Misiri mu kwa 9 kwa 2024 ubwo yari yagiye gukina na Pyramide FC mu irushanwa rya CAF Champions League. Mu bari bayiherekeje harimo n'abanyamakuru ba sport. Abari kuburanishwa barimo CSP Hilary Sengabo, umuvugizi wa RCS, na CSP Olivier Mukantabana na ukorera urwego, abasirikare batatu barimo Capitaine Penny na Mutoni na Capitaine Penny n'Umurungi. Abasivile bari kuburanishwa muri urubanza barimo umunyamakuru Ndayishimiye Rigani uzwi nka Rugaju, Ishimwe Rikari na Mucyo Anta Biganiro wahoze muri uyu mwuga. Ubushinjacyaha bwa gisirikare bo bashinja ubufatanya cyaha mu kwakira no gutanga inyandiko utemerewe n'ubufatanya cyaha mu gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe. Ubushinjacyaha bushinja CSP Sengabo Hilary na CSP Mukantabana ndetse na Capitaine Penny n'Umurungi kubikitso ku cyaha cyo guha inyandiko abo zitagenewe no ku cyaha cyo gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe. Capitaine Penny n'Umutoni yabwiye urukiko ko yatinze kubona ikirego dore ko yakibonye ku itariki ya 12 z'uku kwezi kwa munana hagana saa 2, mu gihe umwunganira we yabonye iki kirego ku munsi w'urubanza. Muri urubanza kandi ahishuwe ko Capitaine Penny na Mutoni mu minsi ishize aho yarafungiye yabuze amaraso agwa hasi. Yagaragaje impamvu zo kujya kwa muganga kuko atwite bityo ko atiteguye kuburana, anabwira inteko iburanisha ko yagombaga kujya kwa muganga.
ubushinjacyaha bwavuze ko kuba kapiteni Mutoni afite ikibazo bitabuza abagenzi be 27 bareganwa kuburana, busaba ko uyu musirikare we yahabwa ikindi gihe cyo kuburana. Uwunganira kapiteni Mutoni yavuze ko ubushinjacyaha bwareze abantu bose muri dosiye imwe, bityo ko urubanza rw'umukiriya we rudashobora gutandukanywa n'urw'abandi. Uyu munyamategeko yakomeje avuga ko umukiriya we afite ikibazo cy'ubuzima gikomeye kuko hafungiye mu minsi ishize ngo yaguye hasi kubera kubura amaraso. Maître Ibambe Jean Paul wunganira Nemeye Olivier umwe mu baregwa yavuze ko iburanisha rikwiye gukomeza nubwo kapiteni Mutoni yatanze inzitizi. Yavuze ko niba uyu musirikare atiteguye kuburana abandi biteguye. Uyu munyamategeko yasobanuye ko n'umukiriya we afite ubukwe ku itariki ya 16 z'uku kwezi, ni ukuvuga ku wa gatandatu w'iki cyumweru, ariko ko atasaba kutaburanishwa. Yaboneyeho gusaba ko umukiriya we yaburana adafunzwe. Nyuma y'isuzuma urukiko rwayishingira inzitizi zo kuba kapiteni Mutoni atwite rutegeka ko itajyanwa kwa muganga akazasubira kuburana ku itariki ya 18 z'uku kwa munani. Rwategetse kwiburanisha ku bandi 27 bari muri iyi dosiye rikomeza. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko bushinja CSP Sengabo Hilary na CSP Mukantabana na kapiteni Umurungi kubikitso ku cyaha cyo guha inyandiko abo zitagenewe no ku cyaha cyo gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe. Bwavuze ko abandi bashinjwa ibyaha birimo ubufatanyacyaha mu kwakira inyandiko utemerewe, ubufatanyacyaha mu gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe n'ubufatanyacyaha mu gukora no gukoresha inyandiko mpimbano. Ubushinjacyaha bwasabye ko urubanza ruburanishwa mu muhezo mu rwego rwo kwirinda ko ibyavugirwa mu ruhame byabangamira umutekano n'imico mbonezabupfura. Abunganira abaregwa basabye ko urubanza rubera mu ruhame, byaba ngombwa ku ngingo zireba abasirikare bakurikiranywe zikazaburanishirizwa mu muhezo. Bavuze ko urubanza rudakwiriye kujya mu muhezo kuko ntacyo bibangamiyeho umutekano, ahubwo ko rureba abanyarwanda kuko ikiburanwa ari umutungo w'igihugu cyabo. Urukiko ariko rwanzuye ko urubanza rugomba kubera mu muhezo kuko rufite aho ruhuriye n'urwego rushinzwe umutekano w'igihugu. Abarwitabiriye batari ababuranyi bahise bategekwa gusohoka mbere y'uko urubanza rukomeza. Ku rukiko rw'ibanze rwa gisirikare Nyamirambo hari huzuye imiryango, inshuti, abafana ba APR n'abanyamakuru ku buryo kubona aho kandagira ngo ukurikira urubanza byasabye kuhagera mbere y'isa 3 z'igitondo. Umutekano wari wakajijwe ku buryo ku nguni zose z'urukiko hari abasirikare bo mu ishami rishinzwe imyitwarire mu gisirikare military police, ariko kandi ntawe babangamiye kuko no mu muhanda hari huzuye abaje kumva urwo rubanza. Mbere yo gukomereza amakuru muyavugwa mu turere, mureke duhere mu murenge wa Mwurire w'akarere ka Rwamagana ahavugwa inkuru y'urupfu rw'agashinyaguro rw'umukobwa witwaga Umuraza Honorine wishwa kaswe umutwe na bimwe mu bice by'umubiri birimo amabere, umwijima n'umutima, umurambo wujugunywa mu ishyamba ari naho byasanzwe. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mwurire Zamu Daniel yemeje iby'uru rupfu, avuga ko inzego z'umutekano n'iz'ubugenzacyaha zatangiye iperereza. Alexis Ntawigenera atugeze inkuru irambuye. Iby'urupfu rw'agashinyaguro byamenyekanye mu gitondo cyo kuwa mbere w'iki cyumweru ubwo umwe mu baturage bo muri uyu murenge yaranyuze muri iri shyamba agiye guhinga mu mirimo we nk'ibisanzwe, atungurwa no kubona uyu murambo. Umurambo nawe usanze hano niho wari uryamye, urabona ko hari n'amaraso. Hanyuma umutima we n'igihaha byari birambitse hano, niho byari birambitse. Ibere rimwe ryari rimurambitse impande hano aho yari aryamye nyine, hanyuma irindi bere ryari riri hano ubona basa nkaho basanjijeho utwatsi. Hanyuma igitsina cye cyari gishinzemwo hano muri kino giti. Igitsina cy'uwo munyakwigendera cyari kirambitseho hano kuri kino giti. Amaboko nayo bari bayaciyemwo kabiri, amurambitse iruhande, amurambitse impande, aryamye agaramye, uturenge twari turiho agana hepfo. Nubwo kugeza ubu bimwe mu bice bigize uyu mubiri byabonetse, uyu muturage avuga ko umutwe w'uyu mukobwa utaraboneka. Mu gahinda kenshi n'uburakari, abaturage bo mu murenge wa Kigabiro aho uyu mukobwa avuka bavuga ko bashenguwe n'urupfu rw'uyu mwana w'umukobwa wari ufite imyaka 26 wishwe urw'agashinyaguro. Bagasaba inzego z'umutekano n'iz'ubutabera gukora ibishoboka byose ngo umuryango we uhabwe ubutabera bukwiye. Bamufashe barabaga ingingo zose, umubiri wose, umutwe na n'ubu tuvugana ntawe turabona. Barabaze nk'ababaga ikikoko cyangwa itungo. Ntawe yabangamiraga, ntawe yatukaga, ntawe yibaga, ntawe uwamwishe kereka bamuzanye bakamwicira imbere y'abantu nk'uko twicaye gutyo. Nicyo kintu tusaba, nicyo dushaka. Zamu Daniel umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mwurire aho umurambo w'uyu mukobwa wasanzwe yemeje iby'uru rupfu, gusa yongera ko ibisigaye bizatangazwa n'inzego z'iperereza. Hasanze umubiri we ariko nyine umubiri wishwe, uko twahasanze niko twamubonye
ariko yanangijwe ibice by'umubiri ko twamubonye. Hanyuma yuko tubibonye twatumiye ababyeyi, hanyuma kandi duhamagara inzego zishinzwe iby'iperereza n'iz'umutekano kugira ngo turebe icyakorwa. Ubu rero kugeza uyu munsi yajyanwe muri laboratwari ngizi kugira ngo iperereza rikomeze babone icyaba cyateye urupfu rwe. Ubu niho bigeze kugeza ubu ngaho. Uyu mukobwa ndetse n'umuryango we bari batuye mu kagari ka Nyagisenyi ho mu murenge wa Kigabiro ho mu karere ka Rwamagana. Inkuru nk'iyi nshamugongo yaherukaga kuvugwa mu murenge wa Kigabiro mu minsi ishize ubwo umurambo w'umusore w'umucuruzi nawo watoragurwaga yishwe n'abantu bataramenyekana. Alex Ntawigenera, Primo Media Rwanda, Ikigabiro ho mu karere ka Rwamagana. Na mu yandi makuru abantu 50 b'Irusizi bamaze kwemererwa gushyingirwa bataruzuza imyaka 21. Ubuyobozi bw'akarere ka Rusizi bwatangaje ko kuva mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwa karindwi k'uyu mwaka bumaze kwakira dosiye 76 z'abasaba kwemererwa gushyingirwa bataruzuza imyaka 21, ariko barengeje 18 ndetse ko bagera kuri 50 bari bafite impamvu zifatika bemerewe ubwo burenganzira. Abemerewe ubwo burenganzira biganjemo abo mu murenge wa Bugarama na Muganza yombi yo mu kibaya cya Bugarama. Mu mpamvu batanze harimo kuba basanzwe babana bitemewe n'amategeko no kuba umugore atwite bagasaba ubwo burenganzira mu rwego rwo gusigasira umuryango n'uburenganzira bw'abana. Nubwo hari abasabye ubwo burenganzira ndetse bamwe muri bo bakaba baramaze kubwemererwa, hari abaturage mu karere ka Rusizi bavuga ko batari bazi ko iyo serivisi itangwa. Mu 2024 nibwo mu Rwanda hatowe itegeko rigenga abantu n'umuryango ririmo ingingo yemerera umusore cyangwa inkumi wujuje imyaka 18 kuba yashyingirwa byemewe n'amategeko igihe agaragaje impamvu zifatika. Umuyobozi w'akarere ka Rusizi Sindayiheba Fanuel yabwiye ikinyamakuru Igihe ko bimaze kwemezwa n'umwanditsi w'irangamimerere ku rwego rw'akarere bisabwe n'abataragize imyaka 21 yaba ari umuhungu cyangwa umukobwa. Umwanditsi w'irangamimerere akabisuzuma ashobora kwemerera abo batarageze iyo myaka gusezerana imbere y'amategeko. Ati turi mu cyumweru cyahariwe serivisi z'irangamimerere, tuzabisobanurira abaturage kugira ngo abatarabimenya babimenye, abazabisaba tuzabisuzuma, abujuje bisabwa tubemerere kuko ari uburenganzira bemererwa n'amategeko. Kuva mu kwa mbere k'uyu mwaka akarere ka Rusizi kamaze kwakira dosiye 76 z'abasaba kwemererwa gushyingirwa bataruzuza imyaka 21 ariko barengeje 18. Abagera kuri 50 bari bafite impamvu zifatika ngo barabyemerewe, 10 batanze impamvu zidafatika naho 16 basabwe gukosora dosiye. Mukanya aya makuru turakomereza kuyavugwa hanze y'u Rwanda. Ubu ndi Dubai, ndi Swatase, ndi ya kampani yizewe kandi mudatenguha mu bijyanye no kukugurira ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse n'ibindi bigezweho by'i Dubai. Ahi Dubai ndahabona imodoka nziza kandi zigezweho mu moko atandukanye no mu mirimo itandukanye. Hari imashini z'ubwoko butandukanye mu mirimo itandukanye nk'imashini z'ubuhinzi, computer, imashini zo muri salon de coiffure, mu garage, printer, imashini z'abatekinisiye zikenerwa umunsi ku wundi, imashini zo mu nganda, spare parts, amavuta y'imodoka ndetse n'izindi. Hari imyambaro, hari amasaha, hari amatelefone n'ibirungo by'ubwiza ku bakobwa n'abagore. Hari n'ibindi byinshi byiza kandi bihendutse bya kalite y'i Dubai. Ntuma icyo ushaka kigenda mu ndege urakibona mu minsi 2. Ku bindi bitanyura mu ndege wanyandikira kuri WhatsApp 0788 67 85 97. Aya mahirwe nguhaye yo kuba ndi Dubai wantuma mu minsi 2 bikaba bikugezeho ntagucike. Ndi Swatasi. Bantu mufite imodoka za hybrid mwaba muzi ko zigira umwihariko w'uburyo zitabwaho. Muti kagira inkuru rero. Yego, maintenance y'imodoka za hybrid irihariye rwose. Abantu benshi imodoka zabo zikomeje kwangizwa no gukorerwa maintenance nabi cyangwa zigakorwa n'abatabifitiye ubumenyi, bikaba biri kuziganisha mu kwangirika no kuziteza ibindi bibazo bya hato na hato. Wabaribajije impamvu hora mu igaraje mu gihe hari abandi imodoka zabo zikiri urwembe nyamara mwaraguze zo mu mwaka umwe. Sigaho kwiyangiriza kuko maintenance y'izi modoka za hybrid bo bagutanze kumenya ibanga ryayo. Nta rindi rero uretse kumenya Auto Korea Maintenance Limited. Ngabo bahanga bazi gusuzuma no kugufasha kubungabunga imodoka ya hybrid mu buryo bwose bushoboka. Witesha agaciro imodoka yawe, yishyira inzobere mu bya teknoloji y'imodoka zigezweho kuko nabo bagufitiye aba engineer babirambyemo. Aba banakugira inama zagufasha ubwawe kugira ubumenyi bwo kwita ku modoka yawe bitabaye ngombwa kuyizana mu igaraje. Muri Auto Korea Maintenance Limited nibo bafite amavuta kabuhariwe mu bijyanye no gusukura moteri z'imodoka za hybrid ndetse no gukorera maintenance systeme zazo zose. Ubwo kandi namwe mufite imodoka zo mu bwoko bwa Kia na Hyundai, nizere ko mwamaze kumenya neza ko muri Auto Korea Maintenance Limited ariho honyine hari Prolines na products zibafasha gukomeza kurambana izo modoka no kuzirinda kwangirika kwa hato na hato. Dukorera Igikondo kuri Mereze ya mbere iruhande rwo kwa Padiri. Hamagara 07 86 20 60 54.
Mu makuru avugwanze y'u Rwanda, Constant Mutamba wazo ari minisitiri w'ubutabera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasabye igihano cy'imyaka 10 y'imirimo ifite igihugu akamaro. Ubushinjacyaha bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwasabye urukiko rusesa imanza gukatira Constant Mutamba wabaye minisitiri w'ubutabera igihano cy'imyaka 10 y'imirimo ifite igihugu akamaro. Mutamba ashinjwa kunyereza miliyoni 19 z'amadolari zari zateganijwe mu mushinga wo kubaka gereza ya Kisangani mu ntara ya Chopo, ariko we aburana bihakana. Mwiburanisha ry'itariki ya 23 z'ukwa karindwi, Mutamba yari yabwiye urukiko ko atigeze anyereza aya mafaranga, ko n'ikimenyimenyi akiri kuri konti ya Zion iri muri Rwa Bank. Asobanura ko iyi sosiyete yatsindiye isoko ryo kubaka iyi gereza. Umushinjacyaha Sylvain Karuila kuri uyu wa gatatu yabwiye urukiko ko Zion ari sosiyete yashyizweho kugira ngo ijye yifashishwa mu bikorwa by'amanyanga, kuko abanyamigabane bayo bashakishwa kuko bahunze. Umushinjacyaha yagaragaje ko urukiko rukwiye guhamya Mutamba icyaha cyo kunyereza miliyoni 19 z'amadolari rukamukatira imyaka 10 y'imirimo ifite igihugu akamaro, akanasubiza aya mafaranga kuri konti ya leta. Mutamba yabaye minisitiri w'ubutabera kuva mu kwa gatandatu kwa 2024 kugeza mu kwa gatandatu kwa 2025 ubwo yamburwaga ubudahangarwa kugira ngo akorweho iperereza. Naho Brazil yiyemeje gukarishya ingabo za FARDC mu bijyanye n'imirwanire yo mu mashyamba. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Brazil byashyize umukono ku masezerano mashya mu by'ubwirinzi agamije kuzamura ubufatanye mu bya gisirikare no kongerera ingufu FARDC. Minisitiri w'intebe wungirije akaba na minisitiri w'ingabo Guy Kabombo Mwandi ya Vita yagiranye ibiganiro na mugenzi wa Brazil José Múcio Monteiro mu murwa mukuru Brazil. Ibiganiro byibanze ku gutoza imitwe idasanzwe kurwanira mu mashyamba, gushaka ibikoresho no guteza imbere ubumenyi bw'inganda za gisirikare, hashyirwa imbere icyerekezo gishyigikiwe na Perezida Tshisekedi. Aya masezerano yagizwe mu rwego rw'uruzinduko rwagutse muri Amerika y'Epfo rwatangijwe na guverinoma ya Minisitiri w'intebe Judith mu rwego rwo kwagura ubufatanye bw'isi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aba bayobozi bombi kandi yaba kuri Brazil no kuri Kongo baganiriye ku bantu hari amahirwe y'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi. Bemeranyije ku masezerano y'ubwumvikane ajyanye no gushimangira ubushobozi bw'imikorere bwa FARDC, kubona ibikoresho bya gisirikare, kungurana ubumenyi n'ubunararibonye mu bijyanye n'inganda za gisirikare no gutoza imitwe idasanzwe ya gisirikare kurwanira mu mashyamba. Naho mu gihugu cy'u Burundi, imbonerakure zikubutse kurwana muri Kongo ziravuga ko zagambaniwe. Nyuma y'amezi 8 bagiye gufatanya na FARDC kurwanya M23 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abasore benshi imbonerakure baravuga ko batabonye ibihembo basezeranyijwe cyangwa ubufasha. Abanyamuryango b'urubyiruko rw'ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD bavuga ko binjijwe mu gisirikare cy'u Burundi basezeranywa amadolari 500 y'Amerika amwe no kwishingirwa ku biribwa. Umusore wahuriye na SOS Media Burundi mu gace ka Buganda yagize ati, twagombaga guhabwa ayo mafaranga no kugaburirwa ku rugamba, ariko byose ngo byaguye mu mazi. Mbere ko bagenda bivugwa ko aba bari bamaze kugirirwa abasirikare bamaze iminsi 3 mu myitozo ya gisirikare yihuse mu nkambi zo mu mashyamba no ku bibuga by'imikino. Imiryango yabo ndetse yemerewe indishyi mu gihe baba bapfuye, cyakora kurikije ubuhamya butandukanye nta nkunga imiryango ifite ababo baguye ku rugamba bigeze bahabwa, ndetse rimwe na rimwe bakanabuzwa kubakorera ikiriyo. Mu myaka irenga 5 imbonerakure zagiye ziherekeza abasirikare b'abarundi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho babanje guhiga imitwe ibiri yitwaje intwari ikomoka mu Burundi iherereye muri Kivu y'Amajyepfo, hanyuma guhera mu 2023 batangira gufatanya na FARDC n'inyeshyamba za Wazalendo mu kurwanya M23. General Muhoozi Kainerugaba we yagaragaje icyo Uganda izakora intambara muri Kongo nikaza umurego. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yatangajwe intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo niyongera gukaza umurego igihugu cye kizarengera inyungu zacyo. Ingabo za Kongo na M23 bikomeje gushinjanya ubushotoranyi no gutegura intambara hirengagijwe amahame yasinyiwe i Doha muri Qatar, buri ruhande rukagaragaza ko rwiteguye kurwana mu gihe rwashotorwa. General Muhoozi kuri uyu wa gatatu yatangarije ku rubuga X ko iyi ntambara iramutse yongeye kuba Uganda itazazuyaza mu kurengera inyungu zayo. Yagize ati, intambara niyongera kuba mu burasirazuba bwa Kongo ntituzazuyaza n'umunota mu kurengera inyungu zacu nk'igihugu. Kudashyira akarere ka East Africa muri gahunda ya Doha ni ikosa. Kuva mu kwa 11 kwa 2021 ingabo za Uganda zikorera muri Kivu y'Amajyaruguru na Ituri, aho zifatanya n'iza Kongo mu bikorwa byo kurwanya umutwe w'iterabwoba wa ADF na Codeco. Leta ya Uganda yari yarasezeranye n'iya Kongo ko mu gihe ingabo zayo zizaba ziri mu biri bikorwa zizaba zinavugurura umuhanda wa Kasindi Beni Butembo mu rwego rwo koroshya ubuhahirane muri Kivu y'Amajyaruguru. Hari ibyago ko mu gihe imirwano yasubukurwa hagati ya M23 n'ingabo za Kongo muri Kivu ya ruguru nka Walikare na Rubero yahungabanya ibikorwa by'ingabo za Uganda byo kuvugurura uwo muhanda. Emmanuel Macron yasabye umuryango w'abibumbye kohereza ingabo zo kugarura amahoro muri Gaza. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yasabye ko umuryango w'abibumbye washyiraho ubutumwa bwo kugarura amahoro muri Gaza, anenga yivuye inyuma umugambi wa Israel wo gukomeza ibikorwa bya gisirikare muri iki gice cyazajwe n'intambara. Mu cyumweru gishize inama y'umutekano muri Israel yemeje umugambi wo kugenzura umujyi wa Gaza burundu mu buryo bwo gukomeza guhiga abarwanyi ba Hamas, cyakora unengwa na benshi ahaba muri Israel no hanze yayo.
Macron yavuze ko ibyo bikorwa bizatuma intambara itarangira ndetse ko ari ikiza gikomeye Israel yagakwiriye kwirinda. Uyu muyobozi yasabye ko intambara yahagarara burundu ndetse umuryango w'abimbye n'indi miryango bifatanya igashyiraho uburyo bwo kugarura umutekano muri Gaza no kurinda abaturage baho. Perezida Macron yasabye ko Loni igomba gukora uko bishoboka kose igatera inkunga guverinoma ya Palestina, asaba ko mu kanama kayo gashinzwe umutekano kagira icyo gakora mu maguru mashya. Mu cyumweru gishize Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yasubije abamunenga avuga ko Israel ikoresha imbaraga mu buryo buciye mu mucyo. Kugeza ubu ariko Ubufaransa, Australia, Canada n'Ubwongereza ngo birateganya ko mu nteko rusange y'umuryango w'abimbye iteganyijwe mu kwezi gutaha kwa 9 bizatangaza ko bishyigikiye umugambi wo kwigenga kwa Palestina. Muri Ukraine ho Perezida Zelensky yemereye abasore gusohoka mu gihugu. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yategetse ubuyobozi bwe ko bukwiriye kwemerera abasore bari munsi y'imyaka 22 kuba bava mu gihugu bakajya mu bindi bihugu byo mu mahanga. Iki cyemezo n'umwihariko cyane ko abasore n'abagabo bari hagati y'imyaka 18 na 65 batari bemerewe gusohoka igihugu cya Ukraine kubera ibihe bidasanzwe igihugu kirimo by'intambara. Gusa magingo aya abari munsi y'imyaka 22 bazajya bemererwa gusohoka igihugu. Tariki ya 12 z'uku kwezi nibwo Zelensky yatangajwe iki cyemezo ari cyiza kubera ko bizafasha abasore bakiri bato muri Ukraine gukomeza kwiyumvamo igihugu cyabo no kuzagaruka kwiga muri Ukraine igihe amahoro azabagarutse. Abanenga iki cyemezo bavuga ko kizatuma abasore benshi begereje imyaka yo kujya mu gisirikare bahunga, bityo bikarushaho gushyira Ukraine ku gitutu. Gusa hari n'abavuze ko iba ari ikimenyetso cy'uko Ukraine ishobora kuba iri gushaka uburyo bwo kurangiza intambara, bityo ikaba yatangiye gukuraho zimwe mu ngamba zatewe n'intambara. Iran yo yafunze abarenga 21,000 bakekwaho gukorera ibyaha by'intambara mu ntambara yayo na Israel. Polisi ya Iran yatangaje ko yataye muri yombi abarenga 21,000 ibakekaho gukora ibyaha bitandukanye mu gihe cy'intambara iki gihugu cyari gihanganyemo na Israel mu kwezi kwa 6 uyu mwaka. Said Montazero Al-Madi, umuvugizi wa polisi ya Iran, yavuze ko muri iyi ntambara abaturage batanze amakuru kubo bakekaho gukora ibyaha afatwa abarenga 21,000. Uyu muvugizi ntiyagaragaje ibyo abo bafashwe bakekwaho, ariko leta ya Iran yigeze gutangaza ko hari abantu bashobora kuba baratanze amakuru yatumye ibitero bya Israel bigenda neza. Iyi ntambara hagati ya Israel na Iran yanatumye hihutishwa gahunda yo kwirukana abimukira abanyafghanistan babayo mu buryo bunyuranyije n'amategeko, aho bakekwaho kuba abamaniko ba Israel. Umuvugizi wa polisi ya Iran yatangaje ko mu polisi yafashe arimo abanyafghanistan 2774 baba muri Iran mu buryo butandukanye n'amategeko, 261 bakekwaho kuba abamaniko n'abandi 172 bashinjwa gufata amashusho batabifitiye uburenganzira. Inshuti bakunze wa Primo Media Rwanda, inkuru ya Iran yafunze abarenga 21,000 bakekwaho kugira uruhare mu ntambara ya Israel na Iran niyo dusoreje gahunda y'umunsi mu itangazamakuru ya none ku itariki ya 13 z'ukwa 8 kwa 2025. Ndabashimiye ko mwana mudukurikiye, ndabarakiye komeza kureba ibindi biganiro bikuru urubuga mugira amahoro. Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyari 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo bwo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora, gukora reservation ya tike y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri service zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izo arizo zose, icyo bigusaba ni ugutekereza urugendo rwawe gusa, ubundi ukegera Ireme Travel Agency bakagukorera reservation ya tike y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa se ujyayo, bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment, tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07 85 36 48 cyangwa 07 89 88 0339. Ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. Wanasura urubuga rwa internet wa eshatu @iremetravel.rawa.